Selamat Wari Paskah man banduk rina perpulungan sini kelengi Tuhan ijapa pekam ringan ibas pak saenda. Mari ras-ras kita bengket kubas kebaktin minggu Paskah ibas pak saenda. Kebaktin Paskah enda ibenaken ibas gelar di bata bapa sinepa doni enda alu kemulianna ibas gelar Yesus Kristus sinebusi ras nelamatkan manusia ibas kuasa dosa nari ras ibas gelar kesah sibadia sinegu-negu kam ku kegeluhan sira salalap sila erkeri-kerin perkuah ate ras dame ibas di bata bapa ibas Tuhan Yesus Kristus nari ras ibas kerembakan kesah sibadia ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Jenari Yesus encidahkan dirina ibas rupa sila bagi biasa mandua kala ajar-ajarna. Ajar-ajarna sangana ibas perdalanan kubas sadakuta. Erpalaskan kata enda, mari ras kita muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 447 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngoge pustaka sibadia. Bagin si pemena ibuat ibas kitab Mazmur 103 ayat sada sekubas ayat 5. Yogekan kami isina nina baginda. Ibas Daud nari. Pujilah Tuhan o tendingku, tendi kula ukurku, pujilah gelarna sibadia. Pujilah Tuhan, o tendingku,
ola lupa kerina kini ulinna. I alemina kerina dosa-dosandu, dengan ipapalemna kerina penakitndu. Ibas kuburan nari ipulahina kam, ipasupasuna kam, alu keleng ate ras perkuah atena. Alu kini ulin, idemina geluhndu, desken raja wali, tetap kam megegah dengan nguda. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhena si tep-tep wari, haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu, sebab lit dengaka kesempatan man kami, guna ngurati kerna katandu. Kam dage Tuhan si erkuasa guna ngajari kemahandu, bagai pe guna paangkaken katandu, man perpulungendu, gelah bansi pe i antusina erti katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Lukas, bindu 24 ayat sada sekubas ayat 12. Erpagi-pagi si lampas ibas wari minggu, berkat diberu-diberu ku kuburan, ibabana rempah-rempah si merim, si enggo isikap kena, ida petina batu si nutupi lubang kubur enggo igulingken, maka bengket ia kubas. Tapi lanai lid ije mait Tuhan Yesus. Asum kala tedis ije dengan mamang Athena. Rempet tedis ideherna dua kala dilaki. Uisna terang ersinal sal. Biar kal diberu-diberu maka nembah mungku ia seh ku tanah. Tapi nina si dua kala man bana. Engkai maka idara mindu kala singgeluh i tengah-tengah kala si enggo mate. Ia lanai ijenda. Ia enggo ipekeke. Ingetlah kai si enggo ikata kena man bandu asum ia i Galilea denga. Anak manusia si isuru di bata laban cilang i endesken man kala perdosa. Ipakuken ku kayu persilang, jana ibaswari peteluken geluh mulihi. Kenca bagai iinget diberu-diberu kai si enggo ikataken Yesus. Jenari mulih ia ikuburan nari. Maka ituri kena kerina kejadian man ajar-ajar si 10 sada bagepe man ajar-ajar si deban. Gelar diberu-diberu Maria Magdalena, Johana ras Maria nande Jakub. Bagepe diberu-diberu si deban, si ikut ras kala enda nuri kenca man rasul-rasul Tapi la te rasul-rasul Ia kapna maka kai si ikataken diberu-diberu gua saja. Tapi keke Petrus jenari kiam ia ku kuburan. Asum itungkirna kubas, uis bentar balut mait nari ngenca iidahna. Lain si kai pe lalit. Maka mulih ia ku rumah dengan mamang Athena karena kai si enggo jadi. Sajenda mesahna pengogenta.
Selamat Wari Paskah, man banta krina, perpulungan sini kelengi Tuhan. Meriah kelukurta, sebab banci dengan kita, ras-ras ngerayakan Paskah, ibas paksa kesempatan enda. Kekeken Yesus, enda buktikan makana peristiwa kekeken Yesus mencidahkan karena kuasa, silit ibas di bata Bapa, teridah ibas peristiwa kekeken Yesus. Ibas kekeken Yesus nubuatan para nabi sindube nuriken karena kerehena selaku juru selamat manusia naluken kuasa-kuasa dosa bagepe kematen icidahkan makana nggotalu ibas peristiwa kekeken Yesus. Dengan tupung Yesus keke ibas si matenari, tangkas meteridah, maka ia labo manusia biasa. Tapi kini di bata, teridah ibas peristiwa kekeken Yesus ibas si matenari. Janah sangat kel kita, sebab nala sia-sia kita jadi kalak si erkini teken. Tridah ibas peristiwa kekeken Yesus ibas si matenari. Sebab na bicara mate ngencamindai ia lakeke. Lakap lit gunana kita te. Sebab krina kita bagepe pemuka-pemuka agama si deban nape tubuh ras mate. Tapi sebagi si ialami Yesus keke ibas si matenari. Yesus ngenca si keke ibas si matenari alun-aluken kuasa kematian. Jadi tentuna larang ngadi kita ngerayakan Paskah tiap-tiap tahun. Berbagai-bagai peristiwa perayaan Paskah silakukan kita. Berbagai-bagai bentuk keriahan-keriahan silit ibas gereja, ibas rumah ta skala-skala, ibas ngerayakan perayaan Paskah. Sebab syiteh makana kekeken Yesus enda memerdekakan kita arah kuasa dosa nari. Mulai kita arah utang dosa tanari. Kekeken Yesus jadi sada jaminan keselamatan man banta. Maka kepeken lanailit siman kebiarankan kalak si mate ibas Tuhan. Sebab lit dengar kesempatan na guna keke ibas si matenari ibas kerehan Tuhan si pedua kalikan. Labu krina kalak te nandangi peristiwa kekeken Yesus ibas si matenari. Kita labu mempersoalkan piga kalak si te, tapi si penting kita te janah si idah pe maka bertambah-tambah ngekalak si te nandangi kekeken Yesus ibas si matenari. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ajar-ajar Tuhan Yesus pe. Rikut ras diberu si berkat kukuburan. Guna ngerempahi mait Yesus pe. Lanai iinget na. Kai si pernah ikatakan Tuhan man bana asum ia i Galilea dengar. Maka kugapa pe ia pasti keke ibas si matenari. Tapi bagaimana arkiteken kebiaran, arkiteken arwate, ceda pusuhna, megogoatena, arkiteken Yesus isiksa. Laar ngadi-ngadi kini seran inanami Yesus tupung ia, opelenga ia ipakukan ku kayu persilang, seipakukan ku kayu persilang. Benai kerina pengingat ajar-ajar ras diberu tupung Yesus nurikan karena peristiwa kekeken. Bagaimdage senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kenca Yesus keke ibas si mate, kenca Yesus mate janah ikuburkan. Kepeken lit sada tradisi baskala Yahudi mekapkan ngerempahi mait.
Maka tupung diberu enda berkat kukuburan guna ngerempahi mait rikutkan aturan entape tradisi si berlaku tupung si labo iinget na karena kai si ikatakan Yesus maka ia keke ibas si matenari arkitikené ibas perdalanan si sungkun-sungkunan niya isenge kari si miserken simpiserken pintu penutup kubur Yesus. Adi si oge ibas kitab Injil Matius bagi pe Markus. Itu riken makana si piserken karena pintu kubur malaikat Tuhan. Arkitek linur si erbahanca miser pintu kubur Jadi pengukuri diberu enda tupung ia berkat guna ngerampahi mait Yesus. Perukurna mekapken isenge kari sinampati. Isenge kari si banci mereken penampat manbana gelahna banci ukurna si mahuli guna ngerampahi mait Yesus enda tersehi. Tapi kepeken kaisi terjadi tupung ia seibas kubur ida petina batu sinutupi lubang kubur nggo igulingkan. Maka bengket ia kubas lanai iidahna mait Yesus. Mama ngatena baci peturah kakebiarna tapi ipersingeti man kala enda makana Tuhan Yesus lanai ibas kubur Arkiteken iyang go keki ibas si matenari. Biar diberu maka nembah mungku ia seh kutana encidahkan karena kehamatan. Maka ipersingeti diberu si berkat kukuburan guna ngerempahi mait Yesus. Maka nina engkai maka ida ramindu kalak singgeluh i tengah-tengah kalak si mate. Kata-kata enda erbahan sa sengget kalak enda. Sebab engkai sebab itehna menurut pengukurina mait Yesus ibas kubur dengah. Tapi kepeken mait Yesus lanai ije perbahan iyang go keke ibas si matenari. Makana persuruhan di bata ngerana kempak diberu makana anak manusia si iendesken kalak perdosa seipakuken ku kayu persilang ngeluh ma ibas wari si petelukan endam sada pengakun kini teken si jadi pengarapan man krina kalak singgeluh tek man Tuhan. Ngidah peristiwa ngidah kejadian makana mulih me diberu itu rikena kejadian man ajar-ajar si 10 sadakala itu rikena karena kejadian engkai maka itu rikena sebab meriah kelukurna sada kesangapan kalakapna maka janji Tuhan ibas peristiwa enggo tergenepi. Kaisi ikatakan Tuhan tupung i Galilea enggo tersehi. Adisi ogenda ibas kitab Mazmur ikatakan ibas kuburun nari ipulahina kam ipasupasuna kam alu keleng ate ras perkuah atena. Jadi peristiwa kekeken Yesus enda ngingetkan kita maka nalabo kita ngasuk ngukur kenca kuga peristiwa banci jadi. Kecerdasan intelektual tentuna labo banci menjawab kerina persoalan kini teken. Alu bagi dage seni narasturang sini kelengi Tuhan. Diberu endan daipe meriah kalakapna guna nuriken sada peristiwa ija Tuhan banci memberikan kesempatan
ia banci menyaksikan peristiwa kekeken Yesus. Memang di sini ibas budaya patriarkat kesaksin sekala diberu enda labo ipercayai. Labo kalak te nandangi kaisi ikatakenna. Enda teridah maka tupung isaksikan Maria Magdalena, Johanna, ras Maria nande Jakub bagepe diberu si deban karena kejadian man rasul-rasul lah ia te. Ia peakap nala mungkin. Engkai maka akap nala mungkin. Perbanlanah ingat na arkiteken kebiaran na. Bene pengajaran si mahuli singgo iajarkan Tuhane arkiteken kebiaran na. Kekeken Yesus enda membuktikan tanda keleng Athena si sehkal belin naman banta. Enda menurikan makana kepeken kelengkal ate di bata kerina anak-anakna. Man ise pebanci nga ipercayakan Tuhan karena peristiwa kekekenna ibas si matenari. Termasuk pe membebaskan diberu arah perbebenna rikutkan budaya makana kai kesaksinna la ibegiken la ipercayai alu peristiwa enda kepeken mengubah paradigma si selama enda berlaku di tengah-tengah masyarakat. Arkiteken lama kap kente Petrus maka ia keke dengan kiam ke kuburan. Ibu ti kena Athena. Isaksi kena Athena kejadine. Maka senina rasturang sini kelengi Tuhan. Luar biasa. Kekeken Yesus enda. Maba perubahan simbelin kubas kegeluhan budaya. Ija selamenda labu irgakan kesaksin sekala diberu. La ipercayai pe. La kalak te nandangi kaisi kata kena. Tapi peristiwa kekeken Yesus enda. Mabai krina kalak gelah ngergakan kegeluhan singgo iberikan Tuhan. Kekeken Yesus enda pe mempelimbarui kegeluhan kalak situ. Bahkan memang si idah terbukti asum Petrus bengket seh kuburan Yesus itungkirna kubas wis bentar simbaluti mait Yesus naringen cai idahna ije. Maka mulih ia ku rumah dengan mamang Athena karena kai singgo jadi. Ia pe kemamangan. Mamang dengar Athena kai maka terjadi. Sebab lupa ia karena kuasa silit ibas di bata si tuhu-tuhu banci empekeke kala si inggo mate. Kuasa kekeken Yesus ema jadi kuasa si mabai kerina kita guna ersaksi beritakan berita si meriah. Maka lanai kita perlu biar, lanai bu perlu arwa teta, sebab kita nggo imerdekakan, ibebaskan, ipulahi Tuhan, arah kerina iketan dosa nari. Kai dagi sirban ca kambiar, kai dagi sirbahan ca arwa tendu, kai dagi sirban ca ngeluh kita ibas kekecewaan, putus asa, bas kegeluhan ta, tentu berbagai-bagai sebabnya. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, labu terkebiarkan kaipe. Ibas pak sana, iterangi Tuhan mekrina, sila iantu si kita. Uga kap do dekahna, peristiwa karena diberu, la kesaksina, la ipercayai. Tapi kepeken ibas peristiwa, kekeken Yesus enda terjadi perubahan si tuhu-tuhu luar biasa. Mari dage manbanta kerina perpulungan Tuhan. Bagi sini inanami Maria Magdalena, Johanna ras Maria nande Jakub ras diberu si debanna. Rbebe kalpusuhna isingi kari singgulingkan pintu kubur Tuhan Yesus. Alula ia rapna. Golit sinampati ia ibas perbebenna. Simulahi ia ibas kebiaran nari. Bagai mekepekan cara Tuhan
mulahi kita ibas krina kebiaran tanari alu arah kekeken Yesus. Maka kita pe ula dekah geluh ibas kebiaran arwate entah pece da pusuh. Sebab na harus ngekita keke ngelawan krina kebiaran ras arwatenta. Te kita senina ras turang sini kelengi Tuhan. Tuhu luar biasa. Kekeken Yesus enda terbukti ibas sejarah. Banci ibuktikan. Ibas zaman ise. Ibas peristiwa kai. Tahun na pe banci iselidiki. Sebab nina Tuhan pe. Ibas peristiwa kekeken nepe lit ngekalak sila te. Labo Thomas ngencala te Tuhan Yesus keke. Rikut me ajar-ajar Tuhan Yesus si deban nape. Khusus na Petrus. Seh maka ia kiam kukuburan pe. Ngaya kisah ngenensa. Buktikan sa. Arkiteken kai. Ban laya te. Tapi rusur Thomas ngenca si ingat. Late nandangi peristiwa kekeken Yesus. Tapi arah pustaka si badia. Ibas pengogenta enda iturikan. Maka ajar Tuhan Yesus. Maria Magdalena rasi deban nape. Ia pelabu te. Jadi kepeken memang. Nterem ngekalak sila te peristiwa kekeken Yesus enda. Kita pemon mawon encasi idah ngemaka kita te. Kencasi idah ngemaka kita pang nak si kenca. Sebab ninta harus ngelit buktina maka pang kita berita kenca. Maka sangap kal kita silangi dah peristiwa kekeken Yesus, tapi te kita nandangi kekeken Yesus. Kala si ngenanami kuasa kelang ati Tuhan, tetap ngasuk muji Tuhan, arah kerina dampar geluhna. Maka kita pe idilo, arah kerina dampar geluhta, muji Tuhan. Arah kekeken Yesus enda. Pujilah Tuhan. Rasa lalap serasa lalap. Sebab kini ulinna kekelengenna la resibar. Isi kinakap nunggit. Ibas kesalahan kala. Git ia jema sang kenca. Lalit kita jumpa sih. Tuhan Yesus kita si resalah. Ia si nanggungsa. Asam kena kesahna. Berena kegeluhan naguna kita. Janah la terjeng ngedanami kini seran seh mati ngenca. Tapi Petrus kubas kekeken Yesus encidahkan bukti tanda kelang ati di bata. Sila ersibar man banta. Tergenepi kerina kai sini katakan nabi-nabi ibas kekeken Yesus. Kai singgo iajarkan Yesus tupung ia geluh denga. Maka geluhlah kita ibas semangat kekeken Yesus. Ulanai kita geluh ibas kebiaran. Ulanai kita empekitik kalak si deban. Ulanai kita geluh ibas arwate bagepe ibas dosa. Sebab dosa eme sinirangkan kita ras Tuhan. Tapi bagaimana kelang na ate di bata kerahena kuduni enda. Guna kita kalak perdosa gelah banci kita nadingken kuasa dosa maka ibasipe harus ngekita keke guna nadingken ca sura daging adilakin ibas kuasa kekeken Yesus la tertalukan tapi ibas kuasa kekeken Yesus banci kita ngeluh ibas sura Kristus si menghuli guna keselamatan tah. Selamat wari Paskah man banta krina Tuhan si masu-masu kita. Mari ras kita resada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isehken kami man bandu arah kata singgo idengkehken kami. Banci pe iidah kami. Bukti tanda kuasa ras kekelengendu si sekal belinna guna mabai kami. Gelah tetap pagu ibas pengakun kini teken kami karena kuasa ras kekelengendu. Ajari kami tetap Tuhan
gelah peratendu tetap ikutkan kami, ibas segedang-gedang geluh kami. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus reh kami mindo perkuah atendu simbelin. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita belaskan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa, sila resibar kuasana, sinepa langit rasdoni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang. Mate, jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa, sila resibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgelu rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras sisahkan persembahan pengatakan bujurta, man Tuhan, arah pemasu-masunna kegeluhan ras pendahinta. Kata dibata si jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan. Ibas si arus iinget du gelah ipatuhindu undang-undang si ipedahkan Musa man bandu. Kelengilah Tuhan di batandu, bahanlah kai singena Athena, ikutkan pedahna, patuhlah man bana, janah permuliakanlah ia alu bulat ukurndu ras tendindu. Tupung kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, mari ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 463. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan, ibas jaminan keselamatan singgo isikap kenduman kami, arah kemenangan si icidah kendu, jadi jaminan ras pengakun kini teken sin teguh, man krina kami anak-anak du, si te man bandu. Bujur Bapa bas paksa kesempatan enda, kam dagesi masu-masu persembahan kami, mindokal kami alu perkuah atendu, gelas sirit ibas kami pe, tetap bias arkiteken Tuhan sin cukup kensa, sini persembahkan kami pe man gerejandu, banci ipakeken gerejandu, alu payo dengan sentudu pe ras pratendu. Pasu-pasu perpulungan rasa isi jabuna, ibas keriahan ukur, ibas ceda ate, ibas perbeben, bagepe ibas erbage-bage, si jadi ku tengah-tengah jabuna. Tuhan sinampati dengan empegegehi ia, gelah penalemen geluhna tetap man Tuhan saja.
Ndau ibas sianari kebiaran bagepe arwate, sebab ibas kuasa kekeken Yesus. Kerina siakap kami lah mungkin pe, banci jadi arkiteken kamkap siminpin geluh kami. Tambahkan du Tuhan kesehatan ras rezeki man kerina ngawan perpulungan du. Dengan kamlah tetap si masu kerina anak-anak du serayan du, pandita pertua diaken ras emeritus, pengurus PJJ bagepe pengurus kategorial. Bagepe anak kami si kitik denga, terus kubas orang tua kami singgo meganjang umurna iberikan kam, tetaplah penalaman geluhna man Tuhan saja. O Bapa si mada kuasa, kam si masu-masu bangsa ras negara kami, bagepe pemimpin bangsa ras negara kami, kelah tetap pagu ia ibas ngalakan berbagai-bagai persoalan si jadi di tengah-tengah bangsa kami. O Tuhan, anak-anak kami singgo dewasa lenga jumpa pasangan geluhna, ibas pratendu iberikan kam si makulina. Jabu-jabu singgo tedah ate gunandat kentua, ibas kuasandu banci pe ia lo kena, kai sini i sikapkan Tuhan kempa ia. Bagepe o Bapa, artoto kami, mananak kami kerinana ijapa piringan, subuk si tading ras orang tua bagepe sindau sirang ras orang tua, kubas tandu ia yendesken kami. Enda me Bapa pengendesen kami, enda me Tuhan penaleman geluh kami. Reh kami mindu perkua atendu, kelah kerina geluh kami pe, tetap banci geluh ibas prasadan sin teguh ras kam. Sangap kami Bapa, sebab kam kap Tuhan di bata Bapa kami, si tetap dem alu kekelengan, langgo erleka ibas kami nari. Kam tetap setia i tengah-tengah kinilah setian kami pe. Terpuji kam, sebab Yesus Kristus Juru Selamat kami sing geluh, ibas gelarndu kami ertoto. Bagi sini ia jari Tuhan, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami, salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. Aku me di batandu si milih kam, jadi persuruhanku. Ku pasu-pasu kam, ku kawali kam, janaku pegegehi kam, guna dahiken dahin singena ateku. Aku tetap ras kam, sehku kedungen zaman. Amin. Selamat hari Paskah man banta kerina, Tuhan go menang dengan keke ibasi matenari. Kita pe tetap semangat sebab Tuhan kap penampatan. Menjua-jua.